Mwaka-inĩ wa 2018 nĩrĩo waki wa ndemu ya Thangatha gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Tigania ya irathĩro kaunti-inĩ ya Meru warugũririo nĩ President William Ruto hĩndĩ ĩyo arĩ mũnini wa President. Waki wa ndemu ĩno wacokirio gĩtiganĩrio na rĩu kuma hĩndĩ ĩyo ĩtuĩkĩte gĩtango kũria Aikari amu ndĩrĩ maĩ ĩmagunaga namo. Toka ile time ambaye iliweza kujengwa hakuna maji ambaye haijawahi jaa maji hapa. Ni wakati wa mvua peke yake. Wakati wa kiangazi zaidi hakuna. Hii ndamu ikiwekwa hapa sisi tunaenda kutafuta maji mito mingine pale mbali. Hata kulima tulikuwa tunalima huku na tulimi tunapanda arrowroot na hicho mandizi na tuwezi kupanda saa hii kwa sababu serikali ilisukua hii mto. Kĩrĩa rĩu Aikari ya gũkũ marenda nĩ thirikari ĩrĩkie kũmarĩha mbeca ciao nĩguo makamathe ũikaro ũngĩ. Naomba serikali itusaidie tulipe pesa zetu, na kama haitatulipa sisi tunasema ni heri hata ndamu ihamishwe ipelekwe mahali pengine. Ile tunaomba serikali ni itusaidie na pesa zetu, kwa sababu tukikosa pesa ndamu hakuna ndamu itakuwa hapa. Hamwe na ũguo moigĩte kwa kũrĩkio kwa ndemu ĩno nĩ kũraiga ũgwati wa ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũndũ wa rwagĩ rũingĩ na heho. Sasa hii ni hasara. Rwai rutanisika. Mimi silali. Mama yangu ilienda. Afadhali watoke hapa waingie msituni. Turudishiwe pesa yetu. Hii ndamu tulikuwa tunaletewa hapa ni ya Sinda, sababu yenye ilikuwa inasimbwa hakuna kitu tulipata kwa hii ndamu. Ilituletea Sinda hata ya baridi. Huko tulikuwa tunakaa tukiwa na baridi mingi. Pesa tulikuwa tunawekewa, tunaambiwa tukaletewa robo ya pesa sile yenye tulipata. Tukaambiwa endeni mtafute utengeneze mataito yenu alafu utamaliziwa maneno yenu. Ukiwa unatengeneza taito upewe pesa yenu na hatukupewa. Kuna wakati ingine kama wakati wa jioni kuna ile mufu inakuja rwaye inakuja mpaka nyumbani. Inazingira watoto wetu, vitu vyetu zote, na sisi hakuna kila kitu tumepata. Tunasema serikali ituangalia kama ni hizo pesa itulipe, tuende tununue mashamba mahali pengine ndio hata sisi tuweze kusaidika. Hĩndĩ ĩrĩa kwaura nĩrĩo ndemu ĩno ĩigaga maĩ manini no matikoragwo marĩ ma kĩguni ũrĩa kwagĩrĩire tondũ Aikari matingĩhota gũthiĩ gũtaha maĩ nĩ ũrĩa waki wayo ũtarĩkĩtio. Ndemu ya Thangatha yarĩ hũthĩre kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 39. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.